Enosi egeno kibadi Afosi afio kibadi Matinoho Jesus ane jade Kongala afisi kade Enosi egeno kibadi Afosi afio kibadi Matinoho Jesus ane jade Kongala afisi kade Motichi batantino evoduwi amu annu hitu keshitini annin kenna motichin ke maasamiyo hekko Ethio Agape maganu qaali xiinxallonni maganu kaadhenna konni daninni xiinxallo assinay tona sase roso konni sase aganeha techu gundammowaati yaate making friends for God the joy of sharing in his mission ወይም maganoho jaalla kalaqa isi soqqanshu giddo beeqqate hagiirre yaanno sasu agani birtichi giddo yaate baxantino evoduwa techono tona sayki xiinxallo ha'ne shinqoommohu በጣም የወዲንከ ፓስተር በየነ በራሲ ውለው ኢካው ተቾ ቱና ሳይኪ ጢንጣሎንከ ብርጥቺ ያንሁ ስቴፕ ኢን ፌዝ ወይም የእምነት እርምጃ ወይም አማናቴ ቃፎ ያኖ ስቴፕ ኢን ፌዝ ተነ አና ቁሜሳንከ ነባምቤ አዲ ጣሞ ፓስተር በየነ ባሽቅሻ ያባልባኒ ባሉንኩ መገኑ አዲ አስካ ላውንከ ገደ ውጭቱ አስነሞ ውጭት ነው አናንከ ነሞትቻንከ ባይሩ በጥልኪ ባይራ ማሮክ ዳፍራ ገላጥነሞ ተቹኑ ልቦቴነ አተ በጥልና ማሮ ለአተ ካዩ አፍኖ ሞዳፎ ማሳሚ ሞትቻንከ ናናንከ ማጨሻኖንከ ዳአታኖንከ ነው ባሃላ ለአቶራ ማስራቶራ Atiasidah coy ana bala leltai kaadhaton sarawucne muhe aneno pastor beyeneno addi asite kaadhato rawucne muhe bante muhe galatne muhe motichinke yesus isumi amen batantino evoduwa techo xinxalonkera qummesaha noihu Filippisiusi matsafi folisho lame ontenna lamalati geshiniti woleweta sine montegede Ingilizete amaruna sidamo finila nekane ta'monna dabavonke widirengene muhekao Greetings brothers and sisters. Today we are so glad that we are finishing this quarter study entitled Making Friends for God, the Joy of Sharing in His Mission. Today is lesson 13 and the title says A Step in Faith. The memory text is taken from the book of Philippians chapter 2 verse 5 to 7. I read from the New King James Version. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of man. Brothers and sisters, as we always remind our English speaker brothers and sisters, find English studies or studies in any language you speak. In case you don't listen Sidama language, which we do our lesson at Ethio Agape right now. We're so glad to have you with us. God bless you. Share, like our materials, so that many will be blessed. በጌታ የተወደዳችሁ ወገኖች እንደምን አላችሁ? የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ብሩክ ይሁን። ከኢትዮ አጋፔ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እግዚአብሔር ረድቶን ይህንን ጥናት እያደረግን 3 ወር ጨርሰን ዛሬ 13ኛውን ጥናት ይዘን ቀርበናል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የዛሬው ጥናታችን ርዕስ የሚለው የእምነት እርምጃ ነው።
ከፓስተር በየነ ባራሳ ጋር ጥናቱ የሚቀጥል ይሆናል። ተወደዳችሁ ወገኖች ለመጠቆም ያህል ፓስተር በየነ በዚህ ሰሞን ለ10 ቀናት የሚቆይ ስለ መንፈስ ቅዱስ የተባረከ ትምህርት እያስተማሩ ነው። ዩቲዩብ አድራሻ ላይ ታገኛላችሁ። ስለ መንፈስ ቅዱስ በአማርኛ ቋንቋ ትምህርት እያቀረቡ ነው። ዛሬ ጥናታችንን የምናካሂደው እንደተለመደው በሲዳምኛ ቋንቋ ይሆናል። ነገር ግን በአማርኛ እናንተን የተወደዳችሁ ወንድም እህቶቻችንን ሰላም ማለት እንወዳለን። እንዲሁም ርዕሱንና የመታሰቢያ ጥቅሱን የምንካፈል ይሆናል። የዛሬው የመታሰቢያ ጥቅስ የተወሰደው ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከ5 እስከ 7 ነው። በጌታ ስም አነባለሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን። እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም። ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰውም ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ ይላል። የተወደዳችሁ ወገኖች እንደ ጌታ ፈቃድ ይህ ጥናት በሲዳምኛ የሚቀጥል ይሆናል እንዳልናችሁ። ነገር ግን በእንግሊዝኛ፣ አፋን ኦሮሞ፣ አማርኛ፣ ትግርኛ ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ ላይ እንደዚሁም በሌሎች የተለያዩ ቋንቋዎች በድረገጽ ላይ ይገኛል። በእንግሊዝኛ ደግሞ ሆፕ ሳባዝ ስኩልንና አሜዚንግ ፋክት 3ABN በተለየ መልኩ ልንጠቁማችሁ እንወዳለን። ብዙዎቹ በትምህርቶቻችን የመግቢያና የመጨረሻ ስላይዶች ላይ በጽሁፍ የሚገኙ ናቸው። አብራችሁን ስላላችሁ የምትችሉ በሲዳምኛ አብራችሁን ስለምታጠኑ፣ ሌሎች ደግሞ በምትችሉት ቋንቋ ከኛ ጋር ስለምትሆኑ እጅግ ደስ ይለናል። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። እነዚህ ጥናቶች ለብዙዎች እንዲደርሱ ሼር፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ። በቀጣይ በአዲስ የ3 ወር ርዕስ እንገናኛለን። እስከዚያ ጌታ ይባርካችሁ። በጣምቲኖ ይወዱዋ techo xiinxalloon keraa qummeessaa noihu Filiphisiusi lame ontenna lamalate gaa ikkiota kayinsommo maganu qaale akkiicho togo yawo. Kiristoosi Yesuusi giddono hedo ki'ne giddono ikkito. Isi maganu lawishshinni heeray heere maganu leo taala giddeessine adhinara hasiissawo gede dikiireyo. Kayinnilla borojju dana amade mannu lawishshinni heere umosi mulla assiya. Tenne aana Pastor Beyyene addi hedo xa'monkera aannanke sunfeemmoha ikkawo. Pastor mootichu batse maassirohe tonaa sayikki xiinxallonkera ledonke nooto daafo techo onte xa'mooti kayiseemmohehu tennera maganu rosiisehu here beehattonke umi xa'mo'ya ikkitaahu Jesus self-sacrificing love. Yesuusihu umo sayise umo kakkale aanno baxilleya mayyaate? Hanni Yesuusi baxili daafira hedo worattonke suffeno commitments call ወይም meessaneene mitturichira uyini gedensaanni ani tenne asseemmo tenne ikkeemmo ani konneeti konni ka'ayini gedensaanni hakkuma woshshaa woy kae hakku ma agaraawo heeshshonke giddoyi yaannoha commitments call yitawate aana hedo worattonke suffeno Paul God's chosen vessel Phaawulosi maganuyiha dooramino uduunnicho yaanno yitawo hedo aana roso attonke suffeno the demands of love baxillu maxa'maawo baxillu mahasiraawo yitawate aana hedo worattonke gumuloteno love's commitment baxillu hasiraaworicho woy kayinni baxillu giddo e'nayi woyte e'nayi eeggo ወይም ኮሚትመንት ይታወት አና ሄዶ ወራቶንከ ሞቲቹ ለዶኪኮ ፓስተር maganu ayyaaniranna atera yannate sayiseemmo maganohem
mootichu Yesuusi mootichu Yesuusi baxilli umosi kakkalo asse sayfe aageeshshaate yaate hakkeeshshi geeshsho yaate mootichu Yesuusi mageeshshi geeshsha mannaho yee heeshshi yinoro kultaati maxaafa qudusete xiqise giddo loosinona hattee giddo mittenna lowo geeshsha seekkite kultaate xiqisenohu Filiphisiusi lamete kiiro ontete tonamittu geeshsha noote yaate Filiphisiusi lame kiiro ontete tonamittu geeshsha noohu mayyaanno mootichu Yesuus Kiristoosi giddono hedo ki'ne giddono heedhoo ya mootichu Yesuus Kiristoosi giddono hedo ki'nerano heedho'ne yiu gedensaanni isi maganu ikke heerenni maganimma yaa adhantu maganu ledo taalo ikkawo gummo yee hatto yee diankiyo hatto yee maganu ledo taalo ikkate dafiriyo taalo ikke heerenni taalleñño gummo maganu ledo yee hatto yee digungumiyo umosi heeshshase maganu ikke heerenni borojjichu dana uddiriyo የባሪያን መልክ ወሰደ ማጋኖ እከር ቦሮጅቹ ዳና ኡድሪ ለመ ቃለላ ማጋኖ ሆያኖ ቃለና ቦሮጅቹ ሆያኖ ቃሊ ምምቱ ይኒ ማጌሺ ጌሻ ጤርትሪዮ ቃለ ኢኪዮሮላ ማጋን ጎርዶና ጎባ ከላኪዮ ባላሆ ከላካሙ ባላ አሊዲዮ ማጋን ቦሮጅቹ ካይኒ ኤላትኖ ሎጌሽ ወሮትኖ maganu Yesus maganu ekkere borojjichu dana borojjichu mala udre tenne alame daino mageeshi geeshsha xaasita graafe la'neemote heeshshinna gotti taata dikkitiyo mitteege alenohu la bushshaddirdeyo ya mannu mala udre daino mannu mala udre mamaati lameyohu heeshshino darga sholleo darga lalu hoowe giddo ilame hakkuyi gedensaanni tenne alame aana lekkasi haraye mine nafa umisi afi'nokkiha ikke heereyo goofi marcho hono reewote masqalu aana sutame reeno yaate konnira duucha dandaanno magari isa Yesuusi magano ledo taalo magano ana noori baalu sirano magano no aawi noosire baal aawira noosiri baalu woldirano no magano duucha dandaanno wo'ma dandaanno hidheemmo woldino wo'ma dandaanno magano baalawano yineemmo woldino Yesuus baalawano baala rafio magano taalo hatto ke heere manna gati saraye umas kakkala tenne alame dangota ya la'ne moyat kunnira mootichu Yesuus Kiristoosi giddono wodani ki'nerano heero ne ya wolota kaa'late umo shollishino Yesuusi worogio Yesuusi ki'nerano toodani heero'ne wolota soqqamma gote wolota gatisatene heeshshino dancha wolota gatisata yine wolotu ani shollena gatta ikkiro shollu moro qartin ani ayetifi Yesuus nafa shollinona mitteege mittichu nugusichi Frederick William III nay nugusichi Saikiu Frederick William nayu oluhaho minji si baalu goofio gobbate minji gulsame goofio at baatto akkoe darga Germania maddeona Prussia ho yinanni gobba nugusicha lo yanna Albani olu wote minja gobbanni gulse gudi hoyata
Atti gobbaa oluu kadhnoonni akka nugusi gashaa gobbaa butichoo kiti. Hatta gobbaa galagalee ubbiyoota gobbaa galagalee loosate hasrii wote hooge hatta gobbara heeraa meentira shikishooti taa'mano mayitaa taa'mooti anee gobbaa giddote gobbaa giddoo hedhinaa meenti gultaantine mittore kula mo'ne raatre noona macciishe gobbaan ke buxxinoo olu watenke meenjanke baalaa gudiyo kunni laafra akki newi hasreemoti maccaatnira goowi'nira anga'nira lekka'nira noota worqe fushshitine gudissine uytina irra xa'meemmo'ne worqe uyitinihu gedensaanni hatte worqe ra'ani kayanni siwiilaa yemmo'ne mayyaanno siwiilaa gobba'yara yee worqe siwiiluu soorrommaa gobba'yara yee worqe siwiiluu soorrommaa yine xaanfoonni siwiila uyinonsa yaada eemmo'ne yeenna meentu gudisame hatte gobbara heeraahu maccansara goowinsara angansara lekkansara wodhiyo worqe gudise abbeyo nugusaa kunnir nugusu siwiilaa uyinonsa akko siwiilaa nama yine xaanfe gobba'yara yee worqe siwiiluu soorrommaa yine xaanfoonni yaada loogi agiirsiisa mootichi Yesuusi manna gadi saraye worqe sibiilaa aarriyoo dargaa gure gordola yoo dargaa gure sokkaano gufidhaasihu sagandaa jechu hattee baalaa gure baatto tenne rumantino baatto daayino yaada ninkeno lubboo gadi sate Yesuusi waa lubboo gahakkiro worqe sibiilaa hono soorine dargaan ke faffoon ke agurre ibbiyoo aminen ke agurre ibbiyoo hadaallatan ke agurre mannoo waa'ne mokki mikinaati mittuno dino yaada na kundira Yesuusi mageeshi geeshsha umosi kakkaliyoota la'neemote gordona gobba kalaqeehu soqqaano sagaddaasihu zuufaane sira noohu zuufaane si agure konne baala ayrinya agure ane maala ninke maala daafuraaha udrannoha konne ane maala udre tenne baattu daye goofi marchoho mannu daafira masqalu aana sutame reeno yaada Phaawulos mayyaanno Yesuusira no wodani ki'nera no heero'ne yaada kunna beete kristiyaanete loonseemmori gonxommo waa'neenna makiinu na marcediise addi addi aynati makiini leellankera leellisawo illenke hakkuri calla yorate dasiisa gattanno lubbo mama nookkaa hatti lubbo gattaa ikkiro maganoho loosono ikkiro mamiraano hareemmo sabbu giddorano ikkeenna Yesuusi di baala agureeti dayinohu Yesuusi giddono wodani heeraankewote tenne faffo agure dareemmani ini damte faffo agure harate dandiineemmo yaate hakkichi sa'ne mootichu Yesuusi Kiristoosi ifita tamaare asse woshshi gara la'neemmo Maatiyoosi Wongeele shoole tonaasettete lemuu geeshsha la'neemmote mayyaanno Galiilu way mule kawanna ka'a higanni lame roduuwaa Phexrosi Simooni Hanna rodoosi Indiriyaasi qilxi'me amaddaara woshshaado tugganna afinoo la'yo ya akkuri la'yo lame roduuwa la'yo Phexrosinna rodoosi Indiriyaasi qilxi'me woshshaaddan la'yo gedensaanni shiqe
Amme ane arunsi ane akkiro kaanni ane manna woshshaaddina yaraffeemmo'ne. Manna woshshaaddina yaraffeemmo'ne namni. Hakkuyi gedensaa maasitu yaanno hattee woshshaadonsa agurte mooticha Yesuus Kiristoosa harunsitiyo. Phexrosina Rodisi Indriyaasi kunni albaanni Yesuusi daafira macciishshitu digatti yoona loososi coyeefi asaare baala macciishshite wo'maa iso harinsate kaayinni daafidhiyo. Wodaninsa badhaa hereenna xeertidheedha. Mootichu Yesuus Kiristoos xaansaa ledo mitteen lamenka calla xaade harunsa eeyye woshshinsa ote kawanna ka adiggiyo baalare agurte mooticha harunsitiyota la'neemmo yaate. Maara kawoote qaya fidhiyo ooso fidhiyo galte fidhiyo ishita woshshittonke namarcho attonke damoozinke me oditi xabaalare agurre ate harunsinummona maattonke yaa taka geeshshaa fidneemmo ate leda'nummoro ma geeshshaa fidneemmote dita'mitiyo baalare agurte samite adhiyo yaate. Yesuusi rooriyoo dargira woshshiyonsa taffiyo. Yesuusi woshshiyonsa hajo xainsa loossayinootira roortiyota ikkitiyo taffiyo yaate. Manna woshshaada qilximme woshshaadatenni ariidita ikkitiyota taffiyo yaate. Kunnira loosonsa agurte adhiyo. Mootichu ninke baala insa woshshi gede looso'ne agurre diyaadha. Yaa hogate danda'a. Agurre yiha ikkiro loosinke sira aliidi adikkiyo. Lubbo gatisate aliidi adikkiyo. Looso aguri yiha ikkiro agureen. Kaayinni baala loossinayre gate'ne daddadhisinayre daddalo'ne gate loosidhine galtinoonni gate'ne agurre diya. Hakko hedhine kaayinni looso'ne loosidhine hedhine maganoho soqqamate isi baxille wolootu ledo beeqqate hoolaa'neri dino yaate. Hakkoyi gedensaanni wole manchono la'neemmo Maatiyoosi honsete aana mayyaanno hakkiichinni sa'e qaraxoo kaffalchiinsanni darga ofolle nooha Maatiyoosi yinanniha la'ii yaate. Maatiyoosi yinanniha mitto mancho la'ii. Ka'i harunse eeyyisi. Maatiyoosino gottihe Yesuus Kiristoosa harunsiya. Qaraxoo gamba assitaari Yerusaalemete Israa'eelete ooso albaan lowo giya gimbaayere mannu dibaxaare lowo korkaatino insa gimbanyo umihu hatte saatera insa giddete gashshitaadra Roomu manna ledo ikkite uminsa wogane wiinni qaraxoo kaffalchiissawo daafira insa mannu dibata wolootu ledo diinu ledo insa baxxaakkire ledo ikkitiyoodha. Laayikkita qaraxoo kaffalchiissaari roorsite adhisaa daafira. Tonaa onte birra kaffalaa horoo tonaa lamala lemoo kaffalchiissaa daafira. Gatewaa uminsa kiise giddoo adhisaa daafira. Moortaa daafira. Gubboo adhisaa daafira. Mannu qaraxoo qaraxxaari dibata. Bata callaa kikkinni insa ledo mittee dittaa hedootu. Insa ledo mittee dittaa mittee dadhaa እንዲያውም አይሁዶቱ ምኩራብ አገሪት ፈቀንዳይስታ ቀራጦ ገንባስተዋል ፍርደተ ምን ወርተ ምስክረ ከተራ ዲፈቀንዳይስታ ቀራጦ ገንባስተዋል አይሁዶቱ ምስክርነተ ዳዳ አይሁዶቱ ቀራጦ ገንባስተዋል ምን ሾን ማን ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ያቆየ ማን ባሉ ጊያዩሃ ማቴዎስ አሞ አኔ ሀሩንሲ ላዮል ነው ያ
ninke le takkai no richo challala ninke le la omero matiosi akko kalato gamba saha morancho challala gubbanyala yesusi le kaani albira ikka ha matiosi min abro matiosi ikka tapalatela yo ya akki harus ita matiosi no bala agure hadu loga mala ina jor mati Petros no Andreas no ege ወሻዶን ሳጉርተ ሞተቻሮን ሲዲዮና ማቴዎስ ተካያን ያድት ማቴዎስ አዲስ አስታት ሚቴከ ተሐፍ ሄዶን ሳሶርደ ብሬን ሳሎሶ ሐራ ሎሲ ቢድሃጊ ሐራታ ሲዷክሮ ጴጥሮስ ኡራ ሎስን ሳ ማምራኑ ዳሪ ዋይና ኮላኖ ወሻዶን አፍራተ ቀላል ብሬን ሳሎሶ Kitna mada dandita Matthews ka ay rado lo sa mancho lowoti e asi mancho Jesus minena fada no Matthews ra kafalata gurranna gala minena fada no gala minena fa no kya Jesus harun sara loso se agure mangsa so loso ya lowoti afra loso ya agure Jesus harun galte yana kita o yana kita ana ikem me atto ya se harun summa ikro go fi marchi ani o marcho kadin agure Jesus harun chota me no se giddo mina wat mitro chotalla diare tatte angate amadiota bire challa bala tara petsa jagure atta bire gaden sake keshite Jesus ra agget borre sitataki Matthews bir hagalla onte kutrayana zero ledde onta asita hagalla morta bireti akayenni Jesus ra tagge safa bireki Matthews Jesus Christos asio tagge malal bala Jesus murgo bala sa borre sa gofi marcho Jesus maskalwana so sutamita wamamita wamma qele fulta galagale danuta bala borre sa ikkiyat kunnira batellu bala re agurre ne mogede asante hakkechi sa ne la ne mo holu ayati Paulos no magano dorameo udunni chokora la ne bote Jesus Christos manna dorawote hitto manna doraro logya mala dinayecho manna dorawote ifi umisi dogo afino dorat mannu giddola archi ifi addit diane lela agre la filena ane komoro dore mokki manna ninke kino moro horo dora nafa hende mokki manna tif dora isi dagge kultara dore manna la gerge soni ginanni darga he dare lame macharara mala Lukas lamio yanno Marcos mitto yanno na loge akarsa hu mitto kidigata ansa lamunku git Udranteo tasiwo tatta sentar Swilu zurronia civilanza tatta sentar manna waji shore hakure giddo shedane fushu geden sanni mittu tamanna ki geden sa ita aga jammare udra jammare geden san motacha ani atele dare marun sema de hade asumo ita wode kuli konne so qawisi hatto manna so abata Jesus hatto manna akko machararami gede hayat matta sumoyta ko ada giddo kitu tagge matta hakko gede san dada mare wotu chasita tagge kulenna lo mandi dai samrawitte manchola
ሶራስን ቾተት ማንች ኢየሱስ ለዶ ኢየሱስ መጀመሪያን ሀካይጌ ሰማሪው ግዶ ሀሪው ዊንትሮ ሙራኖ ግድኖ ባቶ ኖታ አፊዮዳታ ግደፉሽታው ባቶ ዊንቶኒው ሙራው ዳር ግኖዳ ዊቶ ኖታ አፊዮዳ ሀካር ሀሪው አፊዮ ላዮር ኖዳ ትንማንቾ ዳገና ሰለዱ ሐሳቤ ዋው እፍዲ ዋ አድሬትና ይሰራ ይሾተ ዋ አሰራ ቱንሰ ይሰራ ይሾተ ዋ ወይናተ ሀት ማንቾ ሶራትን ቾማተ ማናው ባላው ኩናቲ ጫላ የማጣመ ያስተማረ ባላ ኩለ ሆኖና ኢስማዚ ቻናላ ኢናና አሜ ይተና ዳገላ ኡገለንሳን ኢየሱሲ ኢንሳኖዋ ማስተና ኮገን ጣዲ አቲዮ ተዳፍራትና ኢሶ አማንኖሞ ነንከለክ ከንላ ነው ሙዳፍራቲ ይተለው ማንኒ ኢየሱስ ያማን ሀቶ ማናፋን ኢየሱስ ከልጥሜ ወሻንዳሬ አተነ tintan lonkiana ጳውሎስ ገደረ ጳውሎስ እንዳት ይታወሊ እቴገ ተማሮ ማንቾት አይሁዳቻው አይሁዱ አማለት ምን አይሁዱን ይሁዳ ጋሽታሪ ግዶምቶ ኢንሳለዶ ምቶ ካተ ቡጥቹ ዲካ ወጣፍት ነው ማንቾ ካተ ተማሮክ ዲካ ሎጊያ ተማሮ ማንቾ ኤገናው ኮኒ ማንቺ ጋኒ ክርስቶስ አማንቲዮር ሾራሃ ማራር ሾራሁ ክርስቶስ አማንቲዮር ሾራሁ ይኩኒ ማን ጎባሁን ታይ ነው ይሄ ቡሻር ያስታይ ነው ይሄ ማጋኑን ያስማውን ታይ ነው ማጋኖ ኦሮሞ ይሄ እንሳሾራ ና እቲ ኡሚዚካሊ ሾራ ያኒ ማያናን ያስወሞ ክርስቲያኖ ቤተክርስቲያንና ባላ ጩጂ ሾሞ ኮነዙ ማወሽዳር ያ ኢየሱሳ ማዲ ወሽዳር ባላ ሾሮሞ ኡሱርሲሶሞ እንሳሽናራ ሄዶ ሽቃወደ ባላ አንኖ ወሮቱ ለዶ ሚቴኒከ ወሉ አብዮ ሄዶ እርክሶሞ ኢየሱስ ያሱም አጥንታ ግለ ጦነ yomo hakkonne mancho mitto barra losate muddama herenati damasqote doogora caabbichu leellees saul mayra shorratto yo qarakatto akiro atara bushahe aguri qarwana qarafit no civila kattoro atara bushahe aguri adati ani susati shortai no ma samora fratto ya afattoro kulemu akkichini harawa kulenna hariyo anania inanni hafuenna anani mora giyo modici akuniti qardiyo manchoti adesu makai sare bala shani usrawo de si raesho soratio andra taisi ma sameo dunnicho yadina isiwa mare prodo ya sauli prodo ya basho mimito rodo ya ta ushitare diktio sauli ya firo toka rodo ya yanyosh rodo ya sauli ate wa yesus na dawo lame tafeni umeti anga ya warena yandrahi laikit ga illakini illati diyorich moru gadech akullaki flag dasem na laatto gadasem tanada anga warewchena
Paulositi ille nortio kula wayano dirre sala ne hakkin kay Paulos yakkin kayde taga shorranno ngira galagale dagate lalla wanno ikki taga la Yesusi rewote kayo yitare shorra haramu ta isi umisi Yesusi rewote kayno yanni kula ikki mette gano be ikki mettore wajjaccia ikki gofi marcho laikit motiosi folisho shole sakiro onta satto geshano hala nemote mettere la wajjiki usurumenere rianuta afio akki fulakita afiote ammanate beto sikkiura motius ratan motius tani kakkala memuti yanna editiona kakkala memuti yanna editiona ammana yaga domo dodansho agudomo ana shoniti batlatto agarteno dane chaldana Yesus ammantira misi ammantira bala hote agarteno tini konnati jawati wongelu losolosi ye Timotheo jawachana la memo mettere be yiki gofi martugesha magano urro ya na magano ma samio uluni chukyo ya Lupo Yesus kolate afina kiri kafalla ki wagid kafalti sawaga bala kafalate batate badde kate dati saw maganu mandra batillu batemo challa ne na kikini losu ile linshandio batillu misi losu ile la Yesus manna batata fami batemo ne yani challa jicho batanota losu ile lisho Yohanesi wongela lemina mittete kiro tona ontetenni tona ontu geshano ha lakne mote motichu Jesus Christos Pedrosi ta'minu ta'mo lakne safari chod lakne mo atake flegi omiti motichu Jesus Pedrosi ta'minu ta'mo lakiti Pedrosi motichu Jesus ta'mura qolio davaro saikiti Pedrosi motichu Yesus ranoti batille lelishate marchu afara hafisa figede choda chola ne makko dargayate motichu ta mo mayitate Pedrosi batatto ni kurirni aleni taga ayna ta misikini wolotu nafa ate agurto akiro ande aguremo Riana fakkiro asele do Riana fada guakiro asele do remono Pedrosi kiki gateo kadio Yesus sa fege akaenni Jesus reote kayu geden san Jesus do albani tadio lamunku asaban wolotu alenni batatto yeta miote edi ite ai manchino ani wolotu alenni ti mitteguda Manlo kani wolota roromo yanno hakmanji maganu kali yanno gede afano hadikyo akatto yalancha manu ane badelli eweli hunni alidi ho ane amana eweli hunni alidite ane losi ifi losini alidi ho dina atte maganu afyo wolotu alenni batatto yita adete foto sasege ta sasege adete foto akugeden sanne motichu asi yinotre perewo ya Allah wili le ya Allah wili le ya Allah wili le ya twati yekulio moticha batari ifigere wallalta batilu no ekro kay atto hakkoloti ate adikyo agur moticha batilla fi nokyu motichu gere wira batilla frati danda kuni lozi batilla ta ma horuwa kuni lozi batilla ta ma batilu no kyu lozi afak lozi motichu batilla no ekro wala le roz
konni loosi ana nootto ikkiro kae mootichu loosi ana nootto ikkiro kayinni mootichu baxillesiisa yaate. Mooticha baxaakkiyu isi gereewu baxate danda'a. Mooticha baxaahu isi gereewuno baxaa yaate. Konnira gereewo ya allaalle ane baxxinanni ero. Ane baxxinaakkiro kae ane baxillu noo'nekkiro kayinni gereewo allaalete loosi ki'nea dikkiro. Mootichu Yesuusi baxille addeyo. Taaga mooticha saseege degennoommo dafoommo yaani. Xonay rumay xaaray kaaliyo Phexros. Mootichu Yesuusi reyote kayu gedensaanni taaga manna woshshaadatto asseemmohe yinona hatte laafi alawenna waajjikki digatiyo. Ani ቤተክርስቲያን ተባለ ጫላ ከረምራ ፋጂ አክሮ ካይ ክዲጋት የቢትሮስ ፓስተር ማክኖ ዳደሙ ታጋክሎ ሶሎ ፈቶላታ አናፉ ሞጌሻ አኖ ሞ ቤተክርስቲያን ራ ፓስተርቹ ምተገ ካዲ አክሮ ምተ ቡሻት አክሮ ጋላጋለ ማሮ ይሮ ቤተክርስቲያን አባለ ከራስ ዳንዳኖ ፓስተር ማስካ ሀገረ ሆጊያ ዳዳ ላይክ ተድም ፓስተር ቻለካ ጴጥሮስ ኢየሱሳ ካዲዮ ደፎሙያ ሳፌ ጣራይ ጦናይ ሩማይ ኢየሱስና ጴጥሮስ ጣዶተ ኢየሱስ ብረስሎስ ካላጋለ ታጋውሹ ሜሎስ ታጋውሹ ሜሎስ ማና ወሻዳተ ሎሶ ሎሲ ፓስተር ማተሎሶ ሎሲ ጣኑ ፈተኮሎሲ ጴጥሮስ ያጊደ ሞትቹንያ አዳራ ዶያት ጎፍ ማርቾ ካይዘ ሞቲ ታቶየና ተናታ ቡገደንሳኒ ላሙን ቋዳይና ሞትቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ አኩሊዮሪች ነው ማየ ኮላፊ ፎሊሾ ለሚና ምተተተና አሁን ሰተተና ተና አሁን ሰደ ዮሐንስ ወንጌላና ሐላለ የሙሄ አጅታጋ አጅኖ ቶቴ halokki umikki kodhite baxitto baratto han lage datto wote angakki guranna tinike wolu dirsa wolu kodhisiisa he baxatto ki wagidete haararahe yihu gaden sani yohannis mayano tenne yinu reos daafra coranni hitiya Pedros Grewo ya egat. Wili ya egat ataraw. Allah. You gaden sani? Morcha Jesus Christos harun sa ifi da kamazmur. Isi rotanchoka ifi ledo ifo harun sitari giddomittoka kafal saw. Bantari no yat lubboki batata danda hatteno dimati lo manni busha ne kula danchare challa coyeta ahmori Jesus Christos mittere matikit ane harun fitni aikro mittere nokitna ridino ojedinai afidinai osodetna challa edinai horo ikkiyota sodo hol ikkiyota Tiwano non illa, ne mittono illa ne odino. Hesho ne togora dogo ne togo subbiota ikkita adino. Pedrosi maskalo ana sutamata kuliotia. Anga ki dre tao wolu dir saati batto ki giddete yedatote anga ki guranna knisra
ولو دريرسا ومكي كيتوك عنكا كيتوك با ولو قد في صاحي يوتي ريوس دافرا جوريو يوانسي موتي جيسوس تنه جوريوته بيتروس ريو دافرا جوريو نو يبلو نا بيتروس لا ميري جوريو تياكوبار غريون نتا ايغو غدنسان غريو يا يغاتي ولي اغاري يو غدنسان أنا أرون ستراكرو غوفي مارشو توغو كاريلا سوتاميريا أنوتا بالاتة كوليوثيار نا موتيشا يسوع كريستوسا هارون سنة موتة بانتة موري أكوي باتا تبا دكا سداتيسا أنا سابو كسون كي أرشو كسون كي ينه بيم فسنسو فولين لون ساري كي مغاني لوس سيسا جي واحد كي مغاني نكاني حسيسا كيرو سابو كدو ايه حسيسا كيرو لبنو هيغالو بيرو سابا ايه حسيسا او إلالي بدوني لبنو هكيرو حقو إلالا فلا أتغود فلا هنكي شتاتنا دافر شتاتنا دافر ره هنكينا لبكا هكيرو أكيشران مارا حسيسا وياتي كودت نانو هكيرو usram mahno kiro moto Jesus Christos ma aguri ane gatisate inende moto iti aguri re ane agurate dande iti lore aguri maganu mannu maladrio maganu borojichu maladrio ya borojju maganu na borojichu ya no kare la men kala maganu mamatno borojichu mamatno Emenni maganu bet borojjicho ita kesha ka falwana kaanni shima dasta shima gya gerelu moromano gotichoge soro shima gya kidu gane ermakka wolu gata hanna wolu ani losenna ani maro modafra ani ministra mine yagure ani fafo yagure ka o modafra wolu oron srak wat yak woleho takamakru makar hatto ayanati heran karafi saw maganu masro hujno maganonke annanke tagichonke gatsanchonke galatwari junangu wenyu atreko kayo itennanke Tano kalik dafra. Patelik dafra. Atinin ke gatisate assottore. Lata dandino mudafra kalattine mo. Motichu Jesus Christosi wodani kitne gidono ikwato hero ne. Yotona moticha ya. Motichu Jesus Christosi wodana winke. Wodananke sorry. Ate isla sorata danda konne umu batancho sorite ate losra lubbo gatate dodama odana winke uchattonke maccisho to dafra galatami kerun position ke kerun inkele dokko wotichinke Jesus Christos miuch amen maganu galatillo pastor motichu batsema asrohe ዳንቻ ሄዶ maganu rosisio የታወራውቶንከ በጣም ትኑ የወዱዋ ስቴፕ ኢን ፌዝ ወይም አማናተ ቃፋና maganu techo ducha rosisionከታ አማነሞ በጣም ትኑ የወዱዋ techo ቶናሳይ ክጢን ጣሎንከ ክቲዮታ ካይንሶሙ ኡሞኖ ሀኒሳኡ ቶናሳሴ ረሱባ ግዶ ማማላ ኑሞሮ ብርጥቾ ጫላ ቃጎተ ጌራ ካይንሴ ሙሄካው ኦሚሮሲአና farciwa maera ምስክርነት ለምን ወይም why witness ይታው ሄዶ ካይንሶሙ ላይንክቲ አና ልቡዋ ቄልታው farciwa ሜሲ ዳግ farciዋተ ወልቃ ተወዳጅነት ያለው ምስክርነት የግል ምስክርነት ኃይል ወይም
winsome witness, the power of personal testimony ይታወታላ ኖሞ ሳይክቲ አና ወሎታ ወይም ማና ኢየሱሲ ለአው ኢሌ ለአ ይታወታላ ኖሞ ሰዎችን በኢየሱስ አይን መመልከት ወይም seeing people through Jesus eye ይታሄዶት ካይንሶምሁ ሾልክቲ አና ሁጫቶቴ ወልቃ ወሎቱ ዳፈራ ሁጫ ይታሄዶ ካይንሶሞ የጸሎት ኃይል ስለ ሌሎች መማለድ prayer power interceding for others ይታሄዶ ካይንሶሞ ኦንቲክት ኢንጣሎን ከጊዶ አያኑኒ ወሚቴው ፋርጭራ ወይካይኒ በመንፈስ የተሞላ ምስክርነት spirit empowered witnessing ይታሄዶቲ ለኖምሁ ለክቲ አና ዳና አፍዲዮኪ ካዩባ ያልተገደቡ አማራጮች unlimited possibilities ይታሄዶቲ ካይንሶምሁ ለማልኪ ጢንጣሎን ከጊዶ ቃለ በቃ ቃሉን ማካፈል sharing the word ይታሄዶ ጢንጣላን ከቃግናይ ሰትክሮሲ አና ኢየሱስ ገደ ሶቃማ እንደ ኢየሱስ ማገልገል ወይም ministering like Jesus ይታሄዶት ካይንሶምሁ ሆንስኪተ አና ቄላቴ ሄዶ ለተስራ የድል አድራጊነት ስሜትን ማጎልበት developing a winning attitude ይታሄዶ ካይንሴ ቶኒክቲ አና ሀጊርሲ ሳው በቃት ዶጎ የሚያጓጓ የተሳትፎ ዘዴ an exciting way to get involved ይታውቴ አና ጢንጣሏስኖሞ ቶናሚቲክቲ አና ኢየሱስ ይጣገበሃ የኢየሱስን ታሪክ ማካፈል ወይም sharing the story of Jesus ሳኡላ ማላራኖ በሃት ያሲሲዮ ሶካ ማካፈል የተገባው መልእክት ወይም a message worth sharing ይታሄዶ ካይንሴ ተቾ አማናተ ቃፎ የእምነት እርምጃ ወይም a step in faith ይታው ጢንጣሏስኔ ጉሙላ ሞራሄ ኖሞ በጣንቲኖ የወዱዋ ማገኖ ባሄሩ ገለቲ ኢሎሲ ሞትቹ ፋጆክሮ ደጋውላ ማላራ ሃሮ ሰሱ አጋኒ ጢንጣሉ ሀናም ፌሙ ሄካው education ወይም ስነ ትምህርት ሮሶ ይታው ሰሱ አጋኒ ብርጥች አና ያተ ሀከጌሻ ሞትቹ ኤልቶ ባህሉን ኩሌው እክቶ ማጋኑ ጎባንኬ ዳጋንኬ ፋይማተይ ከሩኒ ማስሮ ማሳሜ